Arimi kaunti-ini ya Nyandarua aria marikite tiri-ini na makahimbiria urimi wa sugar beet no kugatha maragatha urimi uyu makiuga ringi matikarora thutha kumana na mahuthiro ma mumera uyu hari urithia wa mahiu mao. Sugar beet irakurio ni undu wa maundu meri, uhoro wa guthondeka silage ya ng'ombe, tondu handu ha kuhuthira molasses ni kuhuthira sugar beet, the product from the sugar beet. The other one for commercial ni sukari. Make it research negakorwo content yayo ya sukari ikurite guku Nyandarua, it's 17%. Utinageirie ng'ombe sugar beet yemwe ni ongagirira iria from 2 liters to 3 liters. Koguo ri mbeca iria guthia kugura nacio ndeire mirore ni wona ni ukuhota gwika kaundu kangi gaku, koguo already murimi akoragwo na mbeca muhuko riria ahanda sugar beet ino. Naguo uthuthurio karehe gitumi gia gukena makiria kuona ati tiri na riera ria Nyandarua ni riagiriru hari ukuria wa mumera uyu. Sugar beet ni ikitwo research ne konekana guku Nyandarua ni rakura within 6 months ni rakorwo ikurite na ngirorwo wega ni rakinya even 5 kilos. Oho arimi aya makauga mumera uyu ndubataraga dawa ona bataraitha kuona ati ni wikuragia wega urimitwo na thumu uria arimi aingi matagaga na koguo thogora wa urimi uyu kanyiha makiria. Urimi wacio ni muhuthu tona hindi iyo twarimaga twekirirwo thumu ona itibataraga kinya dawa ya iguru ya kuhurwo. Wona wa mihanda wega irabatara kurimirwo no ugakoragira ni ireka na njira nene muno. Bururi uri na muoroto wa guthondeka iganda cia guthondeka cukari kuma hari sugar beet kuona ati bata wa cukari no munene. Handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV ria kwaritwa ni Njuguna Wang'ang'a.